Seng JSU Khliehriat Circle kala yo ben Pynkha thymmai ya kawai ke unit hak atrek belalingkot arajar arkway belatip kum ke Bataw Unit hapok ke Shillong Bataw. Ya ke jingya lang balingkot la penyat dau mas kemon la pasam bala yo ri ke jingai kuplai nau General Secretary Usamla Emanuel Hoy. Bala yo ru ben penbam smai hak jos ni ya ki laingot ki dekhot pe thymmai jong Khliehriat Circle. Hak ri resgi la penbam smai ya ki dekhot ke Bataw Unit pat Khliehriat Circle dau President Khliehriat Circle Usamla Livingston Summer. Bộ thi cái thầm bộ chức thì nhiều hơn nè yom cái của yom thì nga sao đó ông thì yom pi kam ki prasham ki khon kendo yang macam ki wei cipta bộ sia cikini ko kita wan ka sinjam to pi ta opsia pi ne benda yo chitri ye ga jekru khasiyat na pati yang pi isu kelam report dan pi ikrar konten hari ini kita ini informasi ini informasi satu basically yang orang satu kamu mulai to ka ai ini yo be yang ini dekat ini yang ini kalau yang pun kita tak ada kamu jadi unit di sektor cocok orang pi kumi ang ju em ke kemensin wondra di ke division di divide berapi dekat kur dekat jaj bro kamu ju dekat niam yang kita balang pot support ham you have Shillong dengan buram kamu ju tidak bro em lang kemensin ke lang em ko por isi balang kita di kamu sudah ngasih kok itu orang ni le orang ni kita kami kita minta to you have Shillong mang ko por ke yung ki jimut pakat yung ki to one high development nda pe tlang wo ha chong pura pe pura chong ni la yung ki ko jingan itu ni na po juba ni na ong wi ni surok yu pa ka ong ni surok to yung video